after the recent national elections, and that a few of the officials of the commission were abducted, threatened, and at least one of them found dead in unfamiliar circumstances. As a union whose core mandate is to agitate for the rights and freedom of workers, we wish to condemn unreservedly the threats and all attacks on the workers, whether by goons or sponsored schemes, and ask that in future the police officers sent to polling stations during elections are not only sent to protect votes, but also to ensure security of commission staff during the entire process. Meanwhile, we wish to put on notice the chairman and the CEO of the commission, Mr. Wafula Chebukati and Hussein Marjan, that they have continued to preside over a commission that does not respect the Constitution of Kenya, Article 41, and the Labor Relations Act, Article 4, or Section 4, both of which allow every employee the freedom and the right to join a union of choice. All this time, the managers of the commission have refused or are unwilling to allow their employees to join or to enjoy the freedom of association. And following that, therefore, there is a matter pending in court. I must indicate that we sued the union, the commission. This union sued the commission, and that the matter is in court, pending in court. And as yesterday we were in court, and we are going back on 11th of October so that the matter is heard. Nawe mukaririgite warimu ndene Gembe North newe Ezra Kimathi nethiritwe akiuria aciari bethire bakenenkera anabao utonga bwa kithomo ni untu kinya igitenerere nitaka ngugeira tithairwa tirecha obisi chikwethirwa tikinyanyia ethiritwe akiuga bobo nebu utonga bura bunene muciari ethirwa akenenkera mwana wawe. Nicholas Chabari gatumenyithie nkuruki uti angi tuti na on akwanjanja ni kithomo Ojuni Ezra Kimathi ora no mukaririgite igwarimo banene bacukuru cha primary ntere echa Gembe North akiuria aciari ibaithirwe bana kwirutaniria na kwiboga mikanda buru gutigira ana boy bakuthoma no ntunio njiraga kitigire ya utigira ana bakwithirwe bana uturo obwega inkuromba antu betu tafadhali nitwikire kithomo na tukikire kabisa na tureke na musetho na wikatia no ntu future hali ya baadaye yana betu ikethwo eri njumu kiri antu baba te kuthomethia kiri baba te kwenda kuritambia na bo bathoma kana wiko kasa musibi kaitene kana bathoma ntuku cia baadaye baka inyilika na bakailila na kimiru kiwa mwilila ikayamba na ntumo yake nio kiri baraba kuthugania ate kuruta mbecha imbingi kuthomithia ana ne achara kana kinya kubaira cukuru ucha kuthoma kiubundi aliuga ibwega mwana ari na umenyo obuganu burabu gatigira gwetethia na buturoni ibwake na twa mwanka mwana arige kuthoma akithomo kira kuthoma andikwe ngugi ichia obisi lazima mwana athome andikwe ina white collar job lakini kithomo iki ya mwana kirira kio uturo bubwea muntu kuruta biashara omuthomu no takinya kiracine kwina mwanya kwa wendete lazima tukethwa twina that misconception that kama mwana kuthomethwa kende tate andi kwa nguine ari kuma ala Gembe North Peter Class Chabari. Nawe Victor Karethi uria urari mutongere wa baraba inge mbunge ya kaunti ya Meru nethiritwe agicokerera haria mbere nyuma yawe kwithirwa agicindwa kiri kithuranone kithiru. Victor nethiritwe akiuria atongere baraba thuritwe gitenerere ario gavana wa kaunti ya Meru niwe Kawira Mwangaza bethirwe bakithirikiria ngugi cha thirikari nthiru cha kiraitu murungi arethiritwe akiuga iji ni ngugi iria tiri na oguni mono kiri mu Meru. Victor Karethi urorari mutongiri wa baraba ingi kiri mbunge ya Meru akiaririe gambara riri kotini rege mutongiro murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga urega kunganirwa ni mpumisha kithurano ira ciarekererwe atete kithurano kiu kiri mutongiri wa murengo jwa Kenya Kwanza niwe William Ruto. Judges itukwirigira bakethira baina verdict njia na barikia kurita uge bo tumbe obo heshima non to court constitutional so atweregere bakia kuwa kwena umaboreo na petition iwe kuma ke
Right Honorable Raila Amolo Odinga twitikanire na mantu yau bawa itina merit life goes on. Na Jamiru Karithi noriti atongiria barabara thuriro na biama mwanya mwanya wamwe na ngavana Kawira Mwangaza kuraithiria mirandi imwe ni abata na ugunikire mwingi ire yambiririo ni thirikari ya Kiraitu Murungi kethire gitejanirwa. Kuna project ciatumirite millions of money na ikiotiro nusu ikwenyange mbeca cia mwingi. Kwino kwa mfano ya wodi kwa impumete wadini ya Thaa kwino twathimite ithima 10 na process imo ni irambiriretie. So it is important kwethira kwina continuity non tu ithima bi kwa mfano te woni ndirenja nywa rwende ningwa batibia community komba kwethira kwina so many plans cia barabara ire ciatiiri nusu sibitari irari on progress ya wodi ne kwende kuna sibitari gwetwa Limoro na ingi nyingi. So bibi na bata kiri every ward chonde 45 na ki constituencies yetu kwethira mutongeria akuringirwo kura ari umweru atirari kumbere kuteagirite kurekana na projects chionde irambiriritwe the former leader unless kukea kwetha kwina itumi kike muno kia kurekana na projects yao ibupo wao kwetha kwina continuity. Na Muthiaburu kiri baraba kwa Karithi aratere kithurano kia wandini ya Thaa iguru yawe kugwata mbaru Raila Odinga na Kiraitu Murungi machukio ja Karithi ni jojaja mtu nenda kwethira ina msimamo na msimamo yo kwani ndona mukuru Right Honorable Raila Amolo Odinga imutongerio mwega na nyetha inta mukana una ntikone tumigio mukana mzempete heshima muno na gavana Kiraitu niwe turitanirite niwe ngwe so well na nyekethira kuna shortcomings irario na kwethira kutina kura cia kumbo mucokia ringi. I respect him immensely nkumwa gitio na inkumwendera mantu ya mega in his future inkume already in some appointment elsewhere na ntina regrets at all kwitha ndari tanairia ngui na governor Kiraitu. So mtu urombeke kwithira kiwa ati woni angeku gyakwa gya kisiasa ngani this or the other nyende na akirie kwa. So I had the right to know uramba to associate nwe. So ntina regrets whatsoever na maisha goes on even after the elections. Kiripotera Nteto cia Weru Juma rea kwaritwa ni Mutugi Kare. Na ruru aria rwagitekia speaker bambunge rugita na mbere kaunti ya Meru kinyario ititigiri nyuma baria bethero bakiromba ite mwanya mwanya amwe na kinya mawakili ne bachumiritie guchwa gite giki ende wakili omwe wa kumantere cha mawa nethretwe akiuga bwethro bwagirite muno mbunge ya kaunti ya Meru kwethirwa egichwa speaker uria umenyete mantu jege watho nontojo ne speaker uria ukethirwa agitithia na mbere mbunge je amwe na kinya kwethirwa akinenkanira mataro jaria jagirite katone rugono ru. Bunge ya kaunti ya Meru gitigia speaker kiria mwankanandi kigwatiritwe ni speaker Joseph Kaberia Arimba ni giti kionanitie gukusiria ashindaniri baba ingi giti tutaruraniritwe ciegikio ni wakili Lucas Kobia uria gutwathira ati ni giti gigwitia uria agakiyukia ethirwe ari muthomi wa mawatho baba ingi muno bateko menya role ya kitiki kia speaker na kinya oria ma MCA baba ingi bariwa bakwenda speaker ora akaolelia maslahi yo na bonioma speaker na bati kumenyera maslahi ya ma MCA lakini kuina ngui ingi saiti ya eu na ngui saiti ya kuolelia maslahi ya MCA no yo yedro irito isaiti nonto kidra anto baba inge mbwa bate kumenya imbieto mi county cia ire kana devolution na toare ako idro to ina local government ya tene kaitakara kwa na local government kwa idhero kuina sheria ira sieta bylaws lakini sheria ira itakulukairwa na njira imbea na njira ikuthiatira sheria na njira yomba kutethia mwananchi
ya kuloka sotu wau nonto reu ni rira kwaria na municipal councils, city council, kanjo nande sheria sia tumika odheri sia kuloka wa odheri nande rira wana sheria na wadadisi ba kolomere kolelia dina sia Kenya na muno donors na baolelia baona na Kenya Kenya ke national isa sawa na kinya dhungu ba ya Kenya isa sawa, lakini wakumande ne ground ne rungu uona mantu ya kuonekana ke national na ndene city tu for example Nairobi wakuma rungu na ndi town inge uona maendeleo yara kana development ira sikuonekana Nairobi itikuonekana na ke interior na basi uri dine imbi na riu nande irio anto banjiri madwani ya kureta devolution kenda kwithiro kwina thirikari ya inara yoro yithiro ina ground in within regions kana within counties. So thirikari ya county yithirwa ina inya ya kureta maendeleo dene ya county eu ya ura thirikari ya national government ya reta maendeleo within the entire country. So na ngweye kenda yombekana numwanka kwithiro kwina ana sheria bara bakuhakikisha sheria ira yukulukwa na county assembly ni sheria ciatethia county government kutethia mwananchi na kumukinyithiria maendeleo nande na ngui ya county government ni kureta maendeleo ke mwananchi, lakini maendeleo ya ukenda ya kinyila mwananchi buwaya ni mwanka kwithire kwina sheria na mikakati ira ibwithitwe ne county assembly kenda county government yithirwe ina inya na yithirwe ina power na through sheria kukinyithiria mwananchi maendeleo yara. So thirikari yoyote ya county government kidra itena ana sheria ki MCAs ni yithirwe boya muno baithiro baina mwana sheria ai speaker nonto speaker ai mwana sheria akaelewa njira ya kutetheria kuandika sheria irasi kaomba utethia county government na matako ya county government yamenye utimizwa ki mwananchi. Kuina kintu kingi antu bati kumenya sheria irasi sikuluka swani national assemblies na Kenya Senate irasi ku affect county government. Sheria ira sibati kuretwa ringi ndene ya county assemblies siakulu kwa ringi ni county assemblies kenda simenya kwa implemented na county assemblies. Kuina for example agriculture ni devolved. Kuina sheria imbingesi agriculture si national government sita replicated ki the county government. Lakini kenda Nteto imwe imenya kukareka no mwanka sheria ira ikulukitwe na ara yoro no mwanka sikulukwe kinya na ndi kenda ngwe ya national government na ara na county government na ground ine simenya witaniria. Lakini kwa tuika na ara ibonka ke bakulugetie sheria na de kutena sheria yu no kuona kuketha kwina thina. Dennis Mugendi, Weru Njuma, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Ni kuma kiriro gono ru ni tukona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Inya *812*972# gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tuni yeku. Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari ge 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen.
inya star 812 star 972 hash gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Nandi no wikire ntumiri eku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo. Ntumiri eku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka. Ntumiri je kathoma gwa themo chiogoro on tuko. Ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru. Ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Wejago thongi tukaguthongomia kinya nkuruki. Thaa House of Betty tugutungatire na njira ya gukugemia moronone kana ruracio rwaku graduation witite photoshoot na kinya nderia witite biathone mwanya mwanya wakuruka antu bagaciogura nkuruki ria mbere kathetune kamumiru ni tukuretere to taalamu ba microblading microshading gutigira no gukira na eyebrows inthongi na ite kwangu gaweria mwanka igitaria miaka 5 products na utaalamu wetu ni bwankathe cia iguru. Turiongere narua ntere cia makutano Meru barabarene ya Meru gwita maoa nyombene ya makutano complex opposite muskiti first floor room number 11 kana uturingire thimu gukurukira 0795 303 333. House of Betty gutinyara gwaku ni kukugwirwa gwetu. Gwatogeni oringi Nteto cheru Thaa Mugwanja ngichokera aritwa barabarekete na kinya baraba kuthoma ndene ya university mwanya mwanya kaunti ya Tharaka Nithi ni bethirite bakiuria kaunti eje ethirwe ekigita rwangirura rukethirwa rugetethereria aritwa baba kwethirwa bakigwata mautungata nkuruki ni bethirite bakiuga ndene ya rwangiruru aritwa bamwe kana kinyomo ne abatere kwethirwa akirita ngugi ku kenda batetheka nkuruki bobo ni tabura tukwirwa ni Samuel Gaishima. Warera obichi mwanya mwanya ithiete kwambiria uruti wera nyuma ya kithurano kinene aritoa ba college na university account ya Tharaka Nithi ibakuria bagaigeura gatari ya rwangiro kuraithĩria maubatu mago. Bariuga aritoa barabarikete cukuru rwa iboba bateri kuigwa bare obichini eno arabakara ithagiria maubatu ma aritoa barabangi na kumakinyithiria thirikari. Nitukomba tuna docket yetu tutakuna obisi ya comrades and leaders. Balia to work together with the senator, to work together with the governor elect, the MP elect, the MC elect. To want to be the negotiating table. Mamangi the other gurus magisa itukuwa nati tuna comrades to the table. Kude kuna one of us comrade leader. Ule akateta gira masilai ma comrade bara Tharakani folea kiri county ya Tharaka Nithi county. Tupeto docket ya student kana ya comrades tukomba kuigwa twina equitable allocation ya bursaries kana tukiwa tukiaddress needs cia arito bonde the bursaries tukiwa tukinenga ikiwe ire more efficient and distributed nonto tukiwa twina details cia arito across constituencies and representatives na ikiwe work more efficient kire the upcoming government. Bariuga ontobobobo kabanyeria ngendo cha kumaga chukuru na kuthiurukaga na obichi mwanya mwanya guchwa mautungata. Kama utapata means of transport ya kufika hapo utakuwa unaakilizwa na mwenzako hapo kama student, then your name inaenda kwa government na wanatusaidia. Komrenda akagenda kile obisi yenu akaya the grievances nawe obisi yenu ekathie to the next level uwe kali na sisi wa county kana the governor kegwa uko tukonda ringi ku reduce the cost nuntu thagira liu comrade ni atumirambia kuthiko na MP kuthiko na MCA mara tikumugwata but no ina obisi akaringa gathimo ali for example in the school at yes we or she is
and akakwata services there akina botali huko ni na mathomo mae through the office ile kapata gutwalati le basari shukite magatutumela either ke WhatsApp groups kai pia our groups cha Facebook aritwa baraba thomagira college na university cha county no kuma county cha Koraja kinyabo bare na iromba mantu Mount Bobo. We want also to have other students which are not residing from Tharaka Nithi County to be part and parcel of this program that we are requesting from the government. So in case there is anything, we liaise with the representative to ensure that our needs as comrades are catered for. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Nkatho cha mwanya ni untu bwa ugo wa gwatakanyaga kuna kwithirwo gwatanirite na bautwikire Nteto cheru Thaa Mugwanja nga kwendera Jumamosi Nthongi mbeta MAUREEN Kinya.